uba Tarsius Maulon, uwe ni kiri orang ba badru ubade unong shong shnong na mairang. Ulami shikman menpin pau ke jing smokia, halor ke jingmut ke sorkar jila, bandang kwa ban klong yu marpo kendo uranium, na domyasian. Ha ke jing ekren jong u gilat pathai khubor, ha ke arfu artarik ujamang, uba Tarsius Maulot ulaong, ba ke jing kwa ke sorkar ban klong ya uranium na domyasian, kampat kun, bat shising ke sngi kan sati da kabor. Nalor kata ulaong, watla kila pinlong ya gijing ki pait ba ban pinpau gijing persha, namar gijing shep tiang bat gijing ma ki ba ap lada klong yute umar po kendo, hinrei ke sorkar kanyele kat bala ban yo klong. Poin ke mga kuwa ban kan hungi kalong halor kicike beli wede ban kejing kuwa yung sorkar India ban ti uranium na kuwa domestik. Kini di isu berasal bah kaba sorkar kuwa ban ti kaba kipat bah jungi ban kita persya kita penpau kejing semua persya juki nomor kejing tiang ya radiation ya kejing kita ya kerja jengki priu jengki merang jengki umbang di umsam. Dengan ini begini kejing ki jungi mat kadang pada kejing artin nomor bah kembali ke sorkar India kalau penduduk sepun hak pisah hak keban senai ke surau nadu nada Malaysia seasam lembah kanostoi rambrai bat kekerja. Tekuni kepeni yang kedak bah ke sorkar India kan sepi uranium apa terus. Timenta ngam dan dunia ban kersang dan ban persang ndring kuat ban peni ya kemat kebede bahkan di kebenta bah kini kita ke bapau bah sorkar India kan sepi akan nur kan bupor bah ngingin nak kang besi nomor kum kalong ni lemdak sorkar kadang kejutmu ban petengi kini projek kanang penlut dipisah adu betul ban senai tekso dan bon senong dihe tiba dan kam sisa ban yo surok nri kempat yo nri ini senong tiba kanek menta nado na wakaji sedo sa cagau kini senong berit kerba kejing penlut pisah mentak surok na kecur dengan ala ya kendu chief minister na ajumut yu ni Haji Syai kata hajinya kendu buat chief minister berhajimut ngalih kendu teng yu chief minister bala Klarno salseng Semarang nadu isnam kendai kusan kendai kundri bat hajimut yu ba kesorkar kan thalno polisi ba kat ba kejiki kadang yan kata kejik temu jung sorkar India banti yu uranium kadang yan tongin pak puleno ye kikun sama juni jung jadi beliau kasih dan dia berdoa ban pulih kerpang yung subjek uranium lakala banlong haga kumpi scientist lani ki engineer lani kino kewebat ki benda kewede ban uranium kenang bala ki don ki beliau jam ki ban trade haga company usul lani kanono company ka ban sa menteri kam ni atas projek kanlong ki singai na benda keribu ke jangan ngaladon kejing keren berusaha sengsimarat untuk kupor nrei kani subjek iman klam shim terse jenra dalam pengulang la thau polisi nadu kota kupor jen hadu mentang atrai ngin jenra dan ki scientist dan ki engineers ki belajar sampai kalau senior engineers senior scientist nrei wat bakataru ngalakan mau yang kani kupor mentang bagi dia berkelat dengan ngali ba kani kejing penut pisah dengan sorkar India kapan ia kedak ba sorkar India kadang dan terus itu kata kum bakalang menta ladang ia ki katno lada sorkar India hi ketemu ban lek robon ngili kamtam kani sorkar BJP abakadan ban ketemu ban lek kanu kam kan lek kai kabon kum ta lada sorkar India ketemu ban lek kabon lada kabuk de sipai tang kumba lai sau platun tanggatang yang masuk ke menteri isu beli manu nak kena ini bagi bahun bagi bagi kon kin syarat kin syok pendekor penmalak kehut kehut hagi sipai kiba nak bentar biji ki tena mana tang le kendu bian chief minister konrad kesama ke kharlai tarik mentau banai me banai ke ni ka
proposal kali ka suggestion juga kali ka ajimut ban penulong ka tuju jing temu bangaladon nadu kisnam kinda kusang kinda kunrio kata kalong ban thau ko polisi ban pha puli ki samla jing ni don bon ki samla ko start bun ga kam ga jam du mentar ban pha puli ki kun samla jing ya kali ka subject uranium kenang ba kini ki kun samla jing ndak kilapas kin train ha gi usul kata kajing urlong ni kam urlong kata kajing ti compare nring ini ban ap pai ki bridge ki samla jing hagni ka banta kenang ba kalong kajing ada ya kari ba kajing ki kon samla jing inda ki lapas ki tri ki kam ngangit ba ki don ki jing snow ko ba kerpang ko perkat ko ba kerpang na ka banta kajing ka jikia jong ki kini ki ba ki kon kajai ki bahiyeng ki bahasa kari ba kajai pun kajau Henry ladan ngimpan up lupa ya kata ka nangkung ke security na ka banta kata jingma ka badon nang toyer no tingin suya ki kanam don jingudi tang ke jing ki kanam la ban monra ya ka solution marta kalong ka bahae bahabangi don kanu kanu ka i kanu kanu ka jingma ndai tang ban super sha nri ka di ban don ro ka jingai jingmut kunu ban beng ya kata ka jingma Malah jukran nak kuai kepor, sekuai bat kepor. Bahaban idon ijin ikino yanom, ijin ikino nikmat diri. Banlong ki MLA, banlong ki MP, banlong ki MDC, bat kum tatar. Haga jing siang ala sudai bak sokar kari bantau no, ya kuai bat ke condition. Mau kata keba, unu nikmat MLA, MP dan MDC. Minimum haga sitam junggu kebangun hakok pasal senang. La kuno deban wanra ko wei ka polisi deban sulong nikmat kilam polisi super khatang super khatang super khatang hikam ki berit kini hikam balai ki nimdon kam midon kam tamba ke polisi ke de ko wei pat ke benda ke polisi nimyo i de hikmat ya kata jiroi nrei yo ya ki singai akari no Henry lalai sudah long nikmat untuk tang nang bentai ebilis kim tang nang bentai tang nang bentai surau nasu kumba kari jungi kadon akajina sa dengan tipsu dipai ba isu kuno yang ni kabenta kata di kisah semua tengah ban chief minister tu besni na bungile kendo ulah pedian subha ya di kisah semua ulah ong bangi don kam sipun kinong ai semua ndai tang kinong yaki ndai tang minister Direpai ba kila mana jumut wan sumi banyakan ba ajumut dengan ngiskan ba unsap urong ya kene ke bentai ya kene jumut ajumut jana la kanong kijing ajumut ke bare nreng kermen ba ki kon sama juni lu war da sarkar kan menteri kata project nreng kin yo kin don kijumut toy ban yo ki kam kijam ha kene tinggi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.